Hisi Impact TV Kuki channel ahi kaima Seitinlal Kipgen agenda Manipur discussion ara na bon chawin lim na kahin nei ahi tuni ai topic ding also ahi le cap and the new government jisu citizenship amendment bill chule to government tha chi sungchang thuai ki holim na hin nei di ahi in government tha hum do to kilhon hin cap hi India pumpia pass bolding a to gon isan gei hitam chule north east mi hole adia Manipura mi hon adeu ipiham ti thua ki holim na discussion hungki nai dinga he in sele tunia studio Impact TV Kuki channel studio ki holim na guest a hin nai pi ho introduction hin nai kating ama sa penin pu Paokam Haokip secretary BJP Sadar Hills Amazon limna ka hin nai ani na pu Thangboi Haokip NPF Ex Candidate Saikul Amazon limna ka hin nai sele athum chan na pu CH Ajang Khongsai Working President NPP Manipur Amazon limna ka hinay. Discussion su anapang zingtaw hitin ama sa penin ipaw pu Paokam Haokip ko ma iga het no mo su ahile. BJP election manifesto get hi pass ball na ding point li na hoita in azawin. Sule get hi Manipur mi hon aday poi chule Northeast Gamsunga state hon zong apomboy ti miusin ibon wa het so ke ahi ahile tua hi cap context si vet na ahile BJP in Manipur vote amu hi zakhatla 34 tabang hi ahi cap hi GP thei hi ponte ti hi mizo si het ahi ahile tu to north is in ayo hi chi cultural I identity ti taute so le hi chi culture I identity ho hi tongkhalawa bill hi pass ki boarding ahi tia ki sei kha zong ano hi chi kisai pa hi adi ham ahi lo le kisai mai ham pu in hi chi sung sang thu a hin neu khat sai chi pin ani hin neu ki pam ki pam me ke bi se bangwa national president Amit Shah thing sana chu ke BJP in power lan nu pe vai le ke pass ka bol de han ti sai ani ti dung zui son India pumpin ke pa atain 303 MP in Pitawin. Hi chun masanga chu chom khat chu Assam hi Manipur hi anti cap protest chu ya ja men hin la to hi pass ke bolding hi ki tinunga tu hin inal Manipur la yang BJP chu cap pass ding hi tin sa chun MP in per okit tawin Assam yang in per okit tawin hi chu na ya la masanga cap hi poi ti hi ata ang hi pha na chu mi hin an het thim phat wa he to hi chi get hi pass ball the tai hi chi hin second question chu cultural identity atong kha poi ai chu citizen amendment bill hi BJP na tha bia bilan sima ki bol hi pu 1955 ba congress khanga ki pana hi chi ni ma 12 years he should recite for 12 years kitipacho 6 years ago an hit him hichipacho asip na ipi umam ai chu amo citizenship pe na ding chu Afghanistan Pakistan la Bangladesh Hindu Buddhism Jainism Christian who face persecution in their own country hichiho yu si chu ahwa India chu kumsom la kumni chu kumgu bita han ti chu amo dinga humanitarian ground na thilpha hi ti miyo se na pa ma hen ani na hichin cultural identity abo asu mangding hi ti na wang su I ma cha cha am po ne only they are given the citizenship it's a hibo ne ahile ki pam le jing ahile hi si cap chung sang thu hi iga seiwa ahile hin ati sana I ho thinglang mi ho hin tu masang ning kum masa ho ajang chan ama ho seidana hi thinglang mi ho thinglang langa ki sei lena I khat ama ho seidana hi cap hin thinglang tong khapoi phai sam se hi ai ho protest bo ngai poi ti thinglang mi atam zo jong hi che cap hi ai ho lang tong khapoi ti thong hi gel jong om win na hi si sung sang thu I chan ya a ho ham hi si hi I chan hi ham ahung ki chi pia le hi si sung sang chon neu khat clarification khat nei ga bo bi le sin ki pam me ai lai chu ton ise thinglang mi to ha lo de thinglang mi ti article 371 dongzo ya protection ki pi hi ji chun ko hi le plain mi yo si chun thinglang ma gama cho thei lo ding tu ni chan ge ai chi right hi Indian government protection I pi ji ba chu igamu thinglang gam hi ki hu hinga hian
kep cho capacity la capacity lo su irrelevant hi to kha lo ding so citizen of India ya ai ba thing langa ngama ki so thei lo ki ti su he a ju thing lang mi ding a tong poi ti na ju profile ki paom le zingin he chin khat zong a hin ai la banin pu em Thangboi Haokip ma ko masun ga chi jing hoitin tun BJP in center lin ta in pachanna anei tan chule hi chi pachanna hi 5 years si sukum nga sunga hi to ding agon lawa hi kem hi thupi ta khat in zong apangi ti thu hi akizapan tan chule za jong ki zain hi chi velle is hi chi ivet the isya ivet theule isai theu chu a hi le inzo ki sei culture le identity protection for backward and low class huadinga isan ya ta sanna api theo ham kipit api zo theo ham isi sung sang thai neu khat nega sai pyo le si pa min te the culture and identity tong khalo ding backward low ho ding a chu hi implement ong ki bola hele isan gem khana chu tong khan te tong khapon te ti hi tam zo ke nil na chu he a hin tu nia chu sei thei khat chu NPF in Manipur government to coalition ki han lang sule central BJP to understanding noi khat chun kyum ta yong le iam ta hi chi thinglang mi te ho identity tong kha thei ding le culture ho su kha thei ding be se chi bil chu hi ai le NPF in lo na sata ai chu oppose ke bol di a hin la India to un no ya chu ajo ni sei ta be implement ke bol di hi ka bol di hi empower kong hiu le tina aneu to hana an bol diu ta ai le hi chi implement ke bol ma sang chu ade in not is pumpi hin amendment bill pass ki bol ma sang hin het tu chana chil na ne ya thinglang mi te ho in so ha thei ding le ai lo la not is people ho identity a culture ai lo le ama ho hi na pa chu an su ha thei ding ho su bet tu ma sat na hi ju ki sim lo wai le thi ta san thei be se jong ai poi aji chu merit demerit ni nga bet sa na in achi sa February ha sunga chun tarik ko nin Narendra Modi ji in Asama he chi kep chung chang thua mi pi ki zot na ne lai ta chun Assam le NECC hi chi kep chung chang a hi ki to kha sa lo di hi ti ama ta nyu apun do hi a to kha lo ding pa chu tu ni a behind the screen hi ji chun ali ding government no ya implement yem tang ki bol kha ding ai le backward area ai lo ai le tribal people ti dam north east people ti dam Narendra Modi na kitip na review abola vachil na ne ya hi dung zu ya chu su kha na lo ding pa hi ama phong do pa in agel ha dung zu ya chu implement abol lo wai le behind the screen hi chun ta san lo thei din mun khana umai hi ti ka ga sei do no ma he ki paom le zingin piti da hi si hung ki sai yong sun phut na lin ta khat a hin piti da proof khat zong nine sai do chu mi pi ho heading a sum phachom ta ai ding ka ta sane toina banin pu si Ajang Khongsai working president NPP ama ko ma chun working president khat hina hi chi cap hi pass hung ki bowling a hi ahung lung ding session hua hi pass hung ki bowling a hi chule hi chi hi pasung ki bowling dan hi iti na gel dan in sai pi ochule ta san na len ta protection au metia in zua apat na in ki sai pau jong so isan ge na to do ding ham hi seong hi ne khan hin jaw sa pi theo Citizenship Amendment Bill 2016 golui ho thu se hel ui ngoi le ki le ta so avela ki se intellectual circle research scholar forum to take le political point of view different perspective ma ki ve citizenship amendment bill hi aki pass na hele zal hom nam hom adi a north east mi ho atong khai ti conclusion ki bolas here chu
hai sama mail he ho hin adi acho spearheaded ball so valley based organization atam jos North East Pumpi yong adi North Eastern states la so Meghalaya chief minister national president National People's Party Meghalaya chief minister hi amalam kaina hi North East MLA ho citizenship amendment bill dowa hichi che thi punditi ade lo Delhi apui lawa ke ho na ne use Manipur chief minister Panyong statement thum ve pi ama sa pena chu hichi bill hi Manipura che lo de second time pe ki na chu hita bang bill hi Manipura kichi sa punte athum chan na chu Manipura to kha lo na ding in sub close khat hi ke het sa de hi ti chu achi sa parliament na chu lok sabha discussion bolwa pass it dinga Rajya Sabha refer bol taus ichi second session hung to ki wa hi introduce ki bol man lo ase khom wa chi hi bol na phapui nga taw te ta kinga hello pi chu ase man lo fu ahi wa nga chu different corners a ko na ichi wa hi ha sa ding hi aji chu example a Tripura kiti hi thinglang mi te thani na gam ichi Tripura hi agam mi te ho hi kisumanga agam nei te hi su'a pang hita chu icha chu Bijoy Kumar Rangkhol achama BK Rangkhol lam kaina thinglang mi ho kagam kanamu kangai lut na wa ko na hichi Tripura hi yetia hele michu mo hong lu na ke ho hi ima chan labu kane lu ta meti ji wa chu Rajiv Khanga chu ke hu na ni wa accord signable wa out of 60 assembly member ai 20 bohi tribal holding a reserve bolas hichi je nga yong chu tu agam nei mi ho Tripura leng pa chu leng hitalovin ama agam nei te jo chu gampa ma ho jo sa ni hi wa ma ho jo hani lu banga mai ta chu chitabang mama chu Manipur context a su the hi North East mundang dangang su the hi ade dia chu ILP inner line permit sina Nagaland Mizoram kiti ho a hi gampa mi honglu na hi jong le ipiha koi a hi hoya hong ko hi identity parisa proof of bola ni jan daham lai jan daham chu ti na ki leding phat ho chu hi chan ge so protection sa ho jing bon chun aki chana Mizoram chief minister pa jong si chula Nagaland chief minister Nefri Wun jong si chula it's a cap wang he the lo ding hi ati lai ta hi asiam pa ho Manipur siam pa yong su Delhi agachi a Rajya Sabha introduce a ball lo pha da wa chu cap chu ki chai ta chu khat ve ding a chu ap hai ta ki nga yong hello ase ta ki pass lo yong hello ahung ki le a chu airport na hi pa vuya o pe wa lo pi ta analam tu chu ai siam pan jong hi chin i ma su khapun de ti a ana se lo pi chu ki chi sa pun te e su kha the jo hi ti pa hin tu a hi e ti a hele imati pun de ti kil tam na chu to bang sei aki ve pen ta chu party thu a hi pun za la chi la nam thu jong a hi pun India umlo gampa mi ho Manipura hong lu dam ai lo la India hoila la state na lu di ham chu tu a ke hello la hi chu I het pen chu Assam hi valley ni a ke homa Barak valley khat Brahmaputra valley khat Narendra Modi prime minister pa chu Manipura campaign honga chu ki le a chu silchara king pa chu silchara king apa hi citizenship amendment bill hi BJP powera ka hung to ki dawa pass ki bol de ti le mi Barak Valley a foreigner laksom li chu ki pa ta wa chu lem
ya cho silchar la dunga election bol wa sumi BJP so hat jing ajo ai le ajo apu pau kamin MP za thum la thum kan ne ve aje sumi pin ata san je hi lang khana ju di na chi hi referendum lo pe so BJP chung chang hi ima sita poi ima sen na poi ti ja ke pi hi lovin Manipur North East kite ho chumi center a ke ngai MLA to ke vom nom minister nung zui nom government koma ipi ham be nom ho chun lungsin na ke chan thei khana individual la phachum na kaneya kacha kanau khan no service mu thei khana a helatia MLA pa bel nam a minister pa bel nam government bel na ma chu hichi facility ho de na chu na bol thu ya tu a he thu langa khan se wi ngoi le ai le wa tai ka ti ami pi apum pi hin chiwang hithi pun de ta su na jana mera rally ki zone ba discussion over political party janam khana se ya asia se na li na neu thing lang mi phai cham mi bona ki thowa kya bi hithi pun de ti ba ata hela ati hum in ball ki wa hel election a chu election a chui thei ki BJP pe kitta BJP ko mu da thu hilo a BJP chun cap chu avela kan po do ki diu government thani ne su parliament hai ki pia hele hi thei pun de ta za da ho chun ai chi ma ma cha pe ki ne su atua hi pi phachuma civil society organization ho ko ma jong ep se wa discussion over ang ep se si na lai di ai boy hi chin hi now i identity u ep ham za lom hi now ilha sam na wa ko na hai hu in al ho mang bang ai ho mang thi jo hi ti ki phat lam na thu in se pau hi hoi langa ko hi tam be hil ta hi jam ti a mi ho dan ka ve na le hung so che chui thim ki na kam parliament na hi chi cap hi an pu do ki do wa rai sabha hi lo bai di ma sa pen lok sabha ai pass an bol wa le ipiso ki da mei kong ki dam ke lo a bol di pha na thil ki bol lo anung le sil thinung sanga sil thukai ki se banga cho a ke ke ala wang su ke ka sang a yong ai pun as a party a yong su party national president along with its cabinet minister megalai masapen ta cabinet in decision lawa ke wang hi tudan nil tin la ha ka thuwa oppose ka bol di chi thi pot ti hi na ke sei sa hin avel vela hi chi impact tv a jong khabi kan sei sa hitan dunia than hin ko wa hele adang atha mu be jong ompun at tuneng le BJP in jong a kep chung chang mong mong hi cheng se hi ti ding hi ti na jong ki mu pun na ho thu ati wa la ho chu Pakistan a Christian jarum do Afghanistan a Christian jarum da Bangladesh jarum da akidoi pi pen chu Hindu ko hile amina chu ho thu ji a achen naw ga ma chu persecute su gen the na ke ne ya hile ama ho chu India hung ke le the ki di chu alim cho hoi wa nga chu hung lut ding a hi Christian ho hile bi ni du ho achai na lang ting le one country one nation one religion ki ti hung ding a hi ti perspective ma ke na hala tu a chang bon hi sen na gi nu dikini lo Manipur bang 23 24 27 lakhs hi mo ba kiti ta chu ni sha train hong thun ki teng la po na le lu na din na ding cha ong lo wa Manipur yong ini kha di ki lung donga hi chi hu na sun thil bol lo te ki ti thu ai le ki pam le jing in pu Ajang Khongsai na hin sai chu di ma ji hin public ho zong hin IPT da ithil bol lo hi adi lo zong mi ti ong hina he do khara ji chu election masanga chu hi chi thung ki se hi ikonova hi bangsi isova hi le election kon za khatna hi tia hi IPT de ha i chip set ki nova hi le to hi election hung ki sai zo wa hi zan hapta masa news or Facebook ho hi ne hung ki flash pan ki na tai hung so ki na hi na si kui dang ingo de ham ai ho public ho mit ngo na kha zong hi hi in ta hi influx hi su influx zong hi ne hung ki pan thim ram tan ai le twin question chu pu Paokam BJP ama ko ma ga dong jing ho hi te north east a hin hi si cap
thu dị hin influx lên ta hung ding kit ding in umin a hi tua hi aji su thui hung ding pan kit ta na hi le I tabang China home pi hin cap hi atu tang zo a hi lo le a kha zo ding ha alang khana cho ke pa me he chi chu e hon ta hi I mix up mo so a thu hi kep ale helanga influx ti ya adang yang am poi to hi amdan so ho ti nei bo be nei amdan so ho chu citizen foreigner le ta ke ko yo chu tun 6 years alin ta le citizenship ni ki pitan ti na hi chi me me chu hi atha be hung ding yang ai po nei ai le atha be chu hung jang le za pi dam an ai chu agama mi khat hunga agama cheng the lo wa hung ta ai le cheng the pun na te ki ti yang cho adan jang ai kin pon human right yang to hai ya chu chi tun iti kitin dam ta question pa chu thil khat dang khana nagam ki su tinglang gami MLR ki che sa de he ti le thil chum hi so hi chu nang cultural land identity thu mom lo wa all the citizenship ye aso atin ahoi lai tin dinga yang ampo ni ya chu eva nai le tu chan gya boi na ki si mo hi public atam zom ai ta ki chat mena impending a mo se se hen atam zo hen oi chi cultural identity atong kho poi ti he ja so ami pi zo hen adi chana chui adi chat ai ya la wang son election na wang bi je pi na mai kha de le ahin la helanga iseyo hi thei pon ta ta rally mera ha hwa ho yo se yang zona bon ge ta chu ei ke chi sa de ta bu da pi ve ta tu za mo yang lo lang ki su ta ni a thu chu ke ka dei poi ti nyang bon na bu da pi ta ai ke chi thei pon ta NPF candidate na so khana kha cha mu ta lo bi zo ami ei bong yo ke ta so na hi chu na va sa so hi ke bi mi pi tong kha poi mi pi nyang de ye ti ne mi lai de chu ya tem khat le supplement hen bol len citizenship amendment bill hin Manipur tong khat pui ta mera pai bi hoi hung kile he wa api u nati pa he hilova he bukam citizenship amendment bill kiti hi Manipur tong khai ichen now gam neu cha hi to approximately alhang thona ga hisab wa hi jo ka sita chu barak valley 40 lakhs then to a hunglut kit ding 1.5 crore se chu hunglut bedding cho ho chu Punjab ma ki koi de hi Tamil Nadu ki koi de ti lo chu ala iga ve da chu Afghanistan ko na Pakistan ko na Bangladesh ko na hungding cho hi a hele adanga chu tu ti be se lo de ya e ho adinga chu next to neighbors chu northeast chu e boundary hi chi pa chu ato kha ding zin BJP koi man wo da pe lo de na ti hu chu ai la hung kile he kit na hui BJP hin i macha boy pui ati wa pe u hilovin ajo wa ka se gen thi ha su te hi je wa chu MLA to ke hu the na ding minister to ke hu the na ding opposition na sa nga chu government to ke I kha the na ding a chu hi cha chu mi he mai he na ji nga mota jing thu ho ya ma wang hi chi cap chung cha nga he cap will not affect at all ti thu ana vote al hoi pui ka ti yo ka se ba referendum nga he pui tu Manipura MP ni outer le inara akai je ahi mi atam zo phai cham ho hin kep hi apom je wa pi u hi tai lau le la hil ti wi kep pom je thu hilovin ta he kep apom wa he kep chu ni ma so se pun da ti I bol ta hung so kit ta ka vet nom chu lam lien panga electric post ho pung ho an wo wa zanu ya he hungun itin lo wa hele hitalo de hung kitikit de he chi teng cholo koi po na chewo aki se lai don lo ho se institution ke phin kita wen ti de bo hi lungja na mai ka ti ke pa men supplement ka bo no men ye so NPP wang chon
hi adi the honorable deputy CM hin health minister hin thobal hang mun ti nai chi ai chi bang hi thei lo ding hi ti ngai ai le chu chana mun ti na honor minister langi tel honorable minister nin jang ke hi thei pon ta campaign abor banga mi pin nom ta lo so ami pin BJP pa so pi ta so alang khan asia so strike habol hi thei pon ta ha se ju valley so a valley hota tan ke pa se de ti pa so a pi e ya le lang khan asia so discussion chom chom ma yang am ne he ISTV ayang so masi BJP the vote period di ke adu pa me yare haibni tayang hai sala discuss somal ayang ase bri ai banga hi chi chu hi chi sei na na chumin ai la hoye ke hong dong tan ti nai tan ya chu referendum jang chu ya hoi lai referendum nam ai chi vu no chu a phaya ta vu di pi so prami MPR to wai tai ta lok sabha na je ya chu anjwa in seyu in belwai le langkhan asia chu hinge kep chi de lo mom wai le ibola BJP candidate pa zo vote pi ipi ta wai le ibola zu ta chu ka de poi na ti kin u ham ai le hoi lai nai ta wa mi chi referendum election lai chu referendum ta bang he agisi lai ta khana kha jam tolwa phaya ta bu na pi su ke na miem chu sa khonya thi mi makama thi ta chu Manipur pum bi cha vu na na thi yo ke ta a hi le some people la chi choi kit tan ai le pu secretary BJP Sadar Hills in nan siang cha phain a hi wanga chu injua pu Ajang Khongsai working president NPP na hin sai banga chu vote hi mi ho hin public hin adaya api hilawin bai ti chu api lo wa la chun ti chilanga ama ho hin khoding kha jong su ta lowi a chu piti de ha bai force api ta ma nga he ti chu hin sai hin hi chi chu gel dinga jong gel dan kha jong ding yong ka ta sa ji chu vote kil ha ni jinga jong hi mun atam zo a hi ei ta jing jong vote kil ha lo na ai lo wal i pham khat ki bola vote kil ha ipiti de ha ki pei ti chu asungai thil ki bola vote kil ha ki bol ta bang kha zo min chi hi chi jong chu khat hin chu le chuna chung chu na chun in ra ki sai ke ma phat chom na ding na hi chi opposition ka bola he la in zu le ke ka boi kha sang ta hi a hena sa pi jong hi mi hi atam zo ding yong su ta sang jong su gelo thai na se han chu lang kha na gelo thai pon ki pa am na hi le pu Thangboi Haokip ko ma to ai ga do no mo se le tua i sai pe no hi mi pi ho hin public ho hin a hena sa vote to BJP api uham ahi lowa hele he lo jiwa api ham api pau hi inza pu azang in ahin sai banga chu api lowa hele khunung le ama hodinga ahin na ahi lo lai khat na tong kha thai am ji ja so api kha ham hi si chung sang thu hi neu khat na lungel dan comment khat hin sai ti chu ki pa men chi ka sei ma sang sun neu khat nga bul pat men ka he chi kep chung sang hi not is atong khai tong kha poi ti hi evidence so any chief minister ho amon na sata oppose abolo su any te dinga not is people dinga chu chu aphalo dinga muji wa chu amon jo he thai pon te ti jan ya chu miurama ka poi Nagaland CM ka poi ahlwa le Arunachala Meghalaya ka poi dia chu parliament chu nasata achu oppose abo le hena sa apolo ding hena sa bolna kiti hi ho Kuki society hi phai dola chu dunia BJP brain leading government hin web ani ji achu BJP ho chu apa sit ding gel khan lo be achu mo pi dan wa mai tan lang khana ya la le mai pa ki hol na hi khununga su sa na ding hetalo ben ape na hin thein ring zo na ho analan kha hi ahin tunia naga people fanen ki chi pi wang chu ki din pi wang chu khununga India map event na le eni hi geng niaw cha lai khun hi chu khun e hian o a India ti national anthem ma jong sun not is hi khat cha pang hin ahin adang dang India mainland lang state ho su alla chang khun pang su ke eni pang lo hi chan ge su thing lang mi
hin dan chum be amon long sim khama ai nei lo MP yong ki bang nai sai lo eni chu tu nia hi chi sit na ding lom chu hi le ti adau dal dinga gutup sa akium chu NPF hi in NPF in gutup sa akium tolon in nei do ko isan pa chu i ki chan he yong le ke hon any non is a kf alu ding kanum po ve ti wa sa na tu chung lung khat tan MP khat ka son do ve ti ka ga se a witness ka pi nom hen nei do na ba na chun thing lang min jong BJP pi tai alang khana se ya chu President te sa khu ta ki kal na tam pi se yong im be social media tam pi ya yong imu ve hi jong le ka se chu pe na ki hin so na ring pa khununga tu la cha ding politics land politics bol yum pu ve hegil pu ve pe na ha thei mai pa ki hol na chu hi chu hena sa ga sei ding example khat na number 4 ne hon ni khat la thi ding hena sa ke ka na ta bong hi ani sa pa su na kai hin a hen la dam theina lo ki ka bheu la chun phadi hin agu nei khat ki ka wa a thi pi di hena sa ke ka ta bo chun thinglang Manipur thinglang ka poi eu Kuki society sunga ni nan mei thei phai tur sunga a pe ta hin so ring pa hi lungger an chi pi wa khununga tu la cha nam khan khoding an het pha lo he ti hin ka don bot no men ki pam he zingin thu to hong ke sai so hi le tu tu ading bo public ho hin tu tu ading bo iga khunung ding ge lo ji wa hin zu le khunung le hin boi kha ding ham chi jong hi a ge lo thei lo khat a hi in si hi to a hi ai wa tun ki ge jong le i bol chai khat hong so hi ta in na ai wa to a hi EPE lo wa remedy so input tham ti chung chang to hai mi pin jong nyau khat i gel wa chu le discussion a hong ki poro thil thu a hi in to a hin a pu Ajang Khongsai ko ma chen direct an si jing ka ti injo an hin sai thu sa velin a ga ke hokit le hen ke mi thil pha khat jong hi mai thei he chu thil pha lo khat chu India government in a hin pu do lo holding a hena chu le azi sana a hi wangin hi chi thil pha hin za nam le za neu ti sai hon north east a cheng ho hi adi a north east mi ho hi ato kha ding ji a masanga pa nai boina so a phading khat chu a hin gon wa chu a phaloding khat om ja chu mi hin ki do dal hi so tu ti lo wa le hin boina nom lo hel di he ai le tu hin mi pi hon a he no mo hi adi se na Manipur e ho Manipur an sai ta Manipur chief minister pan kep thu in za na hin sai chu ke jong kan ki go hin la ngai question za na se kep hi Manipur sa ki chi sa pon te ti ana sai ai le ba na kep hi Manipur tong kha pon te ana ti ki ai le athum na a hi athum na hi kep thu a mi pi hon ai pt de ha boina lenta do na na a hin bol phat wa hi athum na a hi kem hin close a hi lo le a phat lo na a nei a le hin sei wo ta hi question zo a hin do ta so public ho hi a hi chia mu do thei khat hi mu do thei khat su hi a hi le ama hin khat ve le khat a sei tai ki zom le hin chia hin mu do thei khat su a la hoi ta in epiti da ha protection Manipur gam hi protection apizo poi ti hi apot se hi so azi so thu sei khel le chief minister khat hi thu sei khel khat se hi chi hi ji son IPD da ha government ko ma itabang thulhut in nei wana kep chung sang thu a hi government mi pi holung dei hi chi thu ipi hi ai sei che pi thai diu ham na lungel dan khat hi nei ga sei pi tu a hi mi pi public domain a ti le so individual problem hello pi chu na CAP and the new government. CAP to EP hija new government EP hamtile. CAP hi not is me sukhati bill hi. To a government tha hi au masanga chu BJP government no mahin. BJP government election hong ke chai pha na chu hong ke bol ke le BJP government ma hong ki nai. Atha pa chun amasa bol pa chun ana zolo pa chu tu chunga ka bol de ti election kaila kailo tu chum manifesto an koi tau BJP if come back to power at center it's a bill capacity we ti pa hi tu a tha hi hum no kha it's subject a che ki hu bai chief minister kharin khat we statement a pe hi gi ta kilai aje chu me 27 lakhs
on behalf ma thu se hi che lo de hi su khapun te ai lo la close khat achu ma ke koi de Manipur protection bol la dinga Manipur gam neu cha all India 1.30 billion crore na vetang over gim na vetao chol na vetao as a prime minister mun tin gam tina chu hi jong le statement khat ve pi chu India as a holding up hading a se ta mina pom chu to banga chu chief minister khat jong statement khat ve pi gi ta kila chu thum ve khel ta ai le hitia ase mun khat khel jing chun Manipur hi ahu zo na dem ti question khat mai Central BJP chun ha non hin no han nang la Center thu chun anungin Manipur ke la ke lo thu mtalo Manipur protection ball lo thu mtalo chahi ibono wa hi tui sang ale na thing hen kiting mun khat len hala puma gui talun mang banga hi population as a whole of Manipur hi leng mang the hi ki long le atam zon an lun bu ting chu le submerge ki hintin ki mudo ta lo de ki mudo yo lo ting chu le mi hing bon ki mudo ta lo what about their identity culture tradition EP chu na kan na lai ding ai chi nei pa chu min wal lum ta ding chu he ya hi achom lam ta se ding chun kep hi thu tha hi pon tu ting la congress ong ngo de pon government sim ma sa pens congress hi ya ma ho phat lai 1955 manomiti thu hi chi chu akuma koi ta bang chu citizenship pe thi ham ti hung ke ve pe particularly hichi country a ko na ho chu ho thu dola su gen the na mo wal hung lu di hi ki ti hi congress pero na num lo pe chula mi chu hewan an chang ta han nang apu apa yong chu het pha na hitalo ama wang Indian citizenship chu chang lo lai ho ta bang chu vet to a kum ja na chang tam kum som la kum khat alhina hala ma chu a criteria to fulfill a bol ta ye chun citizenship pe thi ne ki ti pa ta he reduced to 6 aman kin 2014 chu wa chu im identity card hi yong lam him chom po wa hala regularized bol de ki ti yeng pa chu I lo dio e ho ta bang chu I ti I protect he ni chia chu hichi citizenship amendment bill ki ti pa hi ajo thubul la ka se ma party thun jong gel po tin ai lo la chila na ma ki the nan jong gel po tin from time immemorial Manipur an cheng northeast an cheng ho mi tha be janam khat hong lu na ama ho jala e ho hi chen na ding ge na ding to mun ge mun ne lo bai hum kha diu chu tun e ho khang hin I ma so lo mai the e ho cha te ho tu te khang ting chu le I tu te ho cha te ho be dunia thu sia pang ke ta bang pu Paokam pu Thangboi ho ta bang I pi na bol wa hi chi thil su hong thong de hanamu lo ham ti chu history will never forget and forgive us ta bang din mun cha hi chu kho ta sia su na ja na ne ke lai pia party level a jong mun te na ke haya ki se ya sant ra jong lam kai lin lin ho chi wa hi chi hin ke ho zat neo ho hi te yong la esu mang the din din bon om jin ball hi win ti chu ki se ji ngai BJP to government ki sim khop chu Manipur center ai chu NDA ki jaw NPP chu ai wa nga chu kung khan hi te ka khan ki tol khom ki tu khom man ki chi ta han nang le a kung sunga chu BJP yong NPP yong NPF yong ki tu hu chu ai le a kung to la pang pa chun su he to he la an ke kel halo la lu ma the chu ta han nang le bol hin ta phong a hi chu chu tu a government a yong NP yong NPP yong ke yaw NPF yong ke yaw LJP yong jaw BJP yong ki chang li chun kung a ke tol khom na he Manipur lak som ni le sagi hi asunga ke to sa government BJP lam kai ne ni chu kung hi tui khang li na to le bol hin la lum di bol hin ti chu ki se angai lo wa he le NPP mit mu a he
kong wang la lum te ding his responsibility adang in jong potho na te na ma wang a kong to la rad piam kong khe ja ma pang BJP ma mo ki pu te ti hi kadin mo noi ti pam he zingin BJP ho BJP ti dan chu enjoy in sai bang win chief minister khat hi na hi lo leader khat hi na hi tia thu sei a khel hi tabang ho hi iga gela hi a hela chun the PT de ha injan is ta kung ki tola ki towa ama chu a he tabang a hin na ama chun hi tia chanup no ma a khel le a chi thaya le chun ama nuya tong ho yong chun ipi a bol da diam ti jong hi ipa in gel ngai mat na ngai hin lang gel lo thai lo kha zong hi point chi hi very serious case chu le matter kha zong hin ki paum le jing in chi hi bp hon zong i gel thai yo chu le i gel ding wam chu gel thai ta kha hi ti su tin a hi le tu in pu Paokam ko ma chan na chi ki jing o hi ten BJP manifesto a zaw hi Jammu and Kashmir but article 370-35 a la do ding uniform ta ding India hi uniform ta ti su pum khat na ding chu le kiti hi all India kep hi CP ding a hi wanga north east hi achom je ma bolding na ti thu zong hi pidha dan chom kha kep thua north east achom bia bolding kiti hin kiti thu kha zong hi aging in hi si thu hin isan ge ya CP thai hi ding hamai hon north east hi uniform ta si dil ati wai wai hon north east achom le khana CP ding ti thu khat aging pa hi si isan ge effective hi ham CP thai momong din a si ka ni hin sai te ki pai ji so yi chi pem te le to anjoba pu Ajang Khongsai nan sei banga chon he ke honorable chief minister person athu sei a hele itiu ai wagen langkhana se ya chu aman ken kawai mon nom do chu honorable chief minister pan hi che sei na chu with confidence a se pinam tele honorable prime minister tan not is ato ha lo de ta se ya chu no di sa to ha lo de ti chu Manipur CM Nagaland Meghalaya CM in Asia che ding ai honorable prime minister ta na to ha lo de ti le bolai ta san la lo ham na no di a to ha lo ding hi ama ta na sei na no nga chu hi chu mi pin lang ata san na hi ki wai ho bai ya chu min ta san na pi hin and kin ang kata san ne hi honorable prime minister in a sei chu kitip na chu no dis tong kholo be a chu ke ma ko na tong khalo be am na ding chu ama lampi an e ti chu ka phu to no mi nei chule article 370 na ti chu Kashmir awang his special status ani ki pe pa he hi chila ro taw te ti social media thang de ai ta ai le support jang chun mi yo si chun da support ta alang khana chu Kashmir problem ki ti hi chi special status ya hu Indian government security force in jang ato ding do la to the ba boy ni hi ti omom jing wang phat pi khanai chiang ki la ro the ya le India chu thakhat ding chu ting le lang khanai chi thakhat a hi na pa chu tun dong nge langa kulanga ki la ro nya Manipur la to ha nei ti chu hi chi sei jang hi ken question am lo be sim thuai bo ne ye chu tu pe na jo article 370 chu Kashmir bo ya dang sia hi zero ke hi so ko chu la cha ki la ro chu ho kon sa nei pon ye chu all India to i hoi thakhat level thakhat naw hi except in Manipur la he article 371 president VV Green in Epi ye chi thing la nga irai no am ne ti wang hi a velen ka phone lo no tu chan gya chu Zaum ta MLA I elected hon Hill Area Committee pa ho ato ding do to lo ji bai po ne separate budget chang sim po ne ai chu central lang fund direct ngadal na the di bang men dai bangen MLA ko ma chan ni chu tu ni chan ge na don po ale kha khoi het lo ham ma ti le hangan be he na bangen ko man chi implementing pa he agong hi po na ta ai che bang zo he ai le lang khan asia chu ipira ki bol lo ham ti le sumum lo khuchum lo ti za sei thing lam le si ki khom han lang thing hang development ne bona budget sim ne provision om sa chu implement ne tun chan ge koi man akamina sei thone ba to thoi e ji po na nom ta thing lam mi protection he bang ki ne ya e wa nga chu ki jang lo he i za lo pa he po na nom ta hen
lang han asia chu tun nang an jawanan do manipula ai lo no di sa ken la sa ka sei nom chu honorable prime minister and protection not is ki peding hi ti wangi ata ai ta nei ima thu ponte ani na hilanga prime minister pa thu sei se hello wa I hwai I provision zo I ho zo hin implement ki bolwa ai ai le I kham diu jang am be pu ne lang khana sei ding sun thing langa ding ai 6 schedule ti chan ge jang sei do he chem mai la phare he ti na 6 schedule jang chu a central le jang no da he pon manipur la he with local adjustment ti kha no mai he je reply bol le hin chu ting le in enforce ke bol de he ta government of letter jang men he je ko ma na don po ne thing lang social organization pen wa nga phachom lo he chana protection no mai ya chu kep thua to hi ja sei jang level ke pam ta kha chu thing lang mi tam zon kho sapoi knowledge ne ho sun yon value ho ba chu ti ja ba ti ja jang le to chu a ti ja ve ti wang wa chu ti ja pha mi ti ai le me na bon che ke ya ho pu ye ti ra be ve ya sen lang to na di sei jang le I mean I ta sa pi ta ya chu useless argument kam chor sa da ma leng do ai ta ne ya a thu chu e va na le to ni ki ho kep thua he wa central government implement on boarding special notice ayang chu protection jang kapi de he ti chu an pi tho ding hi ti chu ta san na aben ko pon do no ki pawm he zingin BJP akuna head ju sumi pi ho in hi chi cap hi citizenship amendment bill hi hum zong le thinglang mi a hi lo le ho nor isi ato kha lo de ti chu approval khat ama representative khat a hin sei jing zong ki pawm he zingin hung hi zong hung hi in tin twin abana chun pu MP NPF ama koma ga chi jing ho tin in the article 2 tai ga ki ho pa sana ga Saikul 370 3A 370 35A hi la do ding India pumpi uniform ti thakara ding Manipura ding a chombi a close to in Manipura hong ta te na north east ang Manipura ding a close khat koi ding ti hi isan ge ta san thei hi ham isan ge ita san thei ham hi nang gel dan hi si ke ngai dan wang na hele Manipula chu twai se u chu Jammu Kashmir wa chu special status ki koi pi di heti hi India ta khat hong de ti ne a hin ron sei lang lang wen aba neu khat not ye 7 state ham khat ya nam khat ki mi chi neu cha hi cha hi aya yu pa wen sei chu article 371 clause c hi chu e ho lang khana sei le ken ka sei jen why we cannot implement our tribal rights in Manipur Legislative Assembly kati ji po na umta hi chu ipo na ba Manipur la implement ki bol thai lo hi ju mai thai te in status usu ini epi uti so e ho head do lo ai minister mantri hilere committee chairman za tu yong le apasal lung sang ke lo fan sim ding budget sim ding aga kai di lo ya ju mai thai te sit som li lo na wa su cover jiu la mai phai ki hol jiu le amon ne chai hi che be man chun Jammu Kashmir la chun hi chu lang khana sia chu ki sim jong le a hi ta yong le am ho governance ki tip na heta tin phawang chu phachum di abol do wa le ehim ta chu bol do yong le ho NEC a non yes a dinga hi a phachum na ampui ipia lo dam NEC a dinga chu special status ki koi hi article 371 clause c clause c na cover ata any Mizoram cover so le Nagaland hin Manipur hill people ho hitia chu a cover su hin nei do na pen point pa chu special status a he Jammu Kashmir chu India Narendra Modi ji governance in implementable so well very best a hen la e holding in wang any seeding wang hi ki ball implement ball jong a phachum pon helanga aja se u pa wan se ma banga chu special status hi chu all India chu thakhat na ade chu thakhat he ta yong le any chu special status koi de ti
hi che chu aman ti hi rong le Indian constitution am sa tai ti na ka hil chin be thoi ki paum le zingin pitira cinta na hin sai na so pitira mi pi ho reversal na head yu ta sam ki pan twin pu chi Ajang Khongsai ko ma cha na chi jing hin tin pu ko ma he no ma che le jo na hin sai chu thu khat Meghalaya thu khat chu na chu ga na hin dong jing ka te Meghalaya organization hon cap against hi hoi ta do dal ding in pitira ading in akigo tawi ti thu akizan chule organization adang ho jong ajaw be win chule Prime Minister pu lim ho jong a halwin chule puras nat chule adang dang ho lim sip thuang a halwin hi chi thil ki bol ho hi north east hi secure hi mong poi ti he na khat chu hi cho hi chi chung sang thai na gel dan hin sai pi chom lam tai Agel hi pun tin jan hi statement achu Home Minister hit hua tha pa hi masanga BJP President Amit Shah achu aman statement api na hi top priority number 1 achu Jammu and Kashmir to North East kabui pi masat pende dis Jammu and Kashmir abui pi masat pending Article 370 clause 35A special status Jammu and Kashmir tabang hi mundanga amdo so e ho gam tabang long hello song top la ila political ikat munichu hicha khu India pan loading India ka hiwe ka hepoti loy yang na lai POK Pakistan occupied Kashmir ki ti yang na lai hisidin mo na hi 370 35A clause ahi satisfied hello lai si kala do the scrap ka bol de ti ipi hung su dam India chu akisi thi pu nei ahin e ho state hello de chu na sa tan ng focus ka bol de pu sule Prime Minister pan assurance appetite it's lung mongo hete kampu na si assurance kiti su ipi ham thupita assurance nga thupi jo Assam Accord 1985 Assam to NRC National Register of Citizenship 40 lakhs ho ko deport na bol di Assam ko na ama hong kun do na hoila ha Bangladesh ha Pakistan ha hoila ha manung solid hichi question a jong ki boi na lai sa Assam Accord number 10 na ko full protection of Assam hisu hoya mo Accord na one agreement sign ke bola accord sign ke bola mon Assam te chu imacha protection lova hichana ki pinna nei thi wal assurance in pe bolda ino ma hele siem panyo ho siem panyo se chula che lo de hi ki che sa punte tong kha punte mi pi han do kita hoila ma to kha de din hel le ni se ti ho ta bang chu hi lo de chu leadership ma chu ya chu Amit Shah in number 1 top priority ka vet ding chu Jammu and Kashmir North East ahin ti the ya hele ipidin mo na din di masanga pa na kitsa tayo umpaw so iti yung hunglong te dam gello ko ay nei azaw lang kim lang kasi pang tunia lunggel the mi bangin si na het na nehi yung le tunia lunggel the le TV discussion wara pang the hoy kununga itsate itute khan khuding lunggel na hi kapu ka pa te hoy yung nasata pa na lahi say for example Nagaland in statehood amu reding at pu Langjang in Simon Commissioner suy na kai chu tu kunung changge ku ki hoin chen na ne wa ano do thelo wa one of the indigenous people of Nagaland hi ti wa bol ta ba hi hon no tu ni ai history khat great i kunung wa cha te tu te dingel na hai bol nga ai mainland India hon a Christian sa ku a honglut mong ni juga hisap tang ko ti jan umdam Pakistan a Christian jan mong umdam Afghanistan a jan umdam a Hindu tam ta honglen lu na hele pi ha tung thima ke nan ne yo Hindu nation Pakistan le
India keong CPG hiong hita bang lung tu pa jumol so na dinga thili an bolta ta owa hele not only Manipur Northeast a whole chi hi hung ke entin otherwise sei valin ke sei le masanga pa na chu Manipur jong princely state hiya lenga ke pugam hiya Tripura jong lenga ni an ke pugam hiya chu ting le ajowa Thangboi West Bengal Jalpaiguri la new chakat samjang te khan a hen na ko hilang si corridor hilang si ki ho ka chang win ki wai hom ta wingi ti yong hunging mo lo ding ding mana mai ki cha Ka vi jalai. a hi le ki pawm le singin BJP government in wang kem hi kisi pi zong le north east mi ho ding in wang boina khat cha poi chule protection lin ta ometi hi a hi wangin organization chom chule society chule mi pi ho ding in wan masanga ta san na ki pi government ana pi chu pt ha ana fulfill lo zin ta san lal na len ta ta na hi to azong hi chi protection ki pi pa isan ge ya protection an bo zo diu ham ti hi mi pi ho le public ho lungela question ti chu thudo len ta khat zong ngin a dan ta na hi tunia dingin agenda Manipur discussion ar hi chan hin akichai tai tunia panel thomi hung pi ho zo si zong impact tv Kuki channel thalangin ke pa thu ka hin sei na hi hi tuni program phat chom pi na ho impact tv Kuki channel official website a feedback le comment hin pi thaya wa hi tunia dingin hi chan hin akichai tai nabon chawin mangpha